phambili kuloya muzi kunabantu besifazane kubhlungu ngendlela eyisimanga qiniso nabalaleli kubhlungu ngendlela ongeke ukwazi uyicabanga ukuthi wazi ukuthi ingane yakini ilahlekile wazi ukuthi ingane yakini ithathwe ngabantu emqondweni wakho kugijima imicabango ucabanga ukuthi ngabe mhlambe bayamlimaza lapha khona ngabe mhlambe bambophe ngentambo ngabe mhlambe bamenzani ngabe mhlambe sebemdlulisile emhlabeni into ebuhlungu ngendlela eyisimanga so ke bonekile ukuthi ngihambe ngiyohlanganisa amehlo nomndeni noma singakazi noma umfowethu uyaphila noma kaphili kodwa ukunikeza lokho kweseka kuzokwenza ukuthi kufake nezindezi emaphoyiseni ahamba ngonyawo lonwabo kulo daba lwalensizwa futhi bakhombisa nje iqiniso engalikhuluma njengamanje ngenkulu inhlonipho enginayo yamaphoyisa nabaphathi bamaphoyisa kodwa ngokwami ukufika ngibuka isimo kuloya muntu ngibone ngathi lolu daba bebengalinakile bekuyinto zabayithatha njengecala nje elingelutho elingabalulekile kangako nokuyinto ke fike ngizisa ubuhlungu kakhulu bekubalekile ukuthi sihambe siyohlanganisa amehlo sibakhombisa ukuthi siyabeseka ngoba kakhulu into engisukumisile ukuthi kuthinteka abantu bokufika laba esesineminyaka sitshela uhulumeni ukuthi uhulumeni laba abantu abakulelizwe ngokungekho emthethweni laba abantu abathatha imisebenzi yabantu emincane efanele abantu base South Africa akufanele ngabe kuyenzeka kodwa uhulumeni belokho engasinakile ke sonke leso sikhathi ingakho ke thatha isinqumo sokuthi ke sibambele nathi ngoba yithi uhulumeni yithi esivotela uhulumeni yithi amadoda siphoqa ubudoda nje ukuthi sifike mesenzele into esenzayo.